yazi utshwala buzasibulala. Awungibuzi ngani ukuthi uphi umngani wami Bafana Mathebula lo waseRethile ya kule mgwaqo emathuneni. Hayi yabona Bafana ungihlulile kule viki eliphelile Ngomgcibelo. Ngiyabuye ngiyombiza ukuthi ahambe nami intambama siye kaSmart ngina 100 rand sawufike sithenge 2-3 nyana yamabhiya sibukele ibhola ngoba bekudlala iChiefs neSwallows. Noma ngifika ekhaya kubo ubamba umshadi so ukhala ngezinyo akakhulumi nakahle akavula umlomo wonke makakhuluma. Toxic ndoda ngiyafa ngithi yini? Izinyo licala izona ngikalali. Ngithi ngiyambuka vele emehla bovu. Nabo sesibakhe bathi hayi nawe ngabe uyakwazi ukumthandazela mbeka izandla vele umthandazela hayi sesizame konke sike sathi futhi abeke amaphanado amaphilisi amaphanado kulezinyo. Hayi wavele kwafana nje hayi no awukhulume na. Mfethu Bafana yini inkinga lezinyo libangwe yini? Angitangazi ngidleni. Libuhlungu. Ngithi hayi Bafana mina ngikwazi nje esho Bafana mntanami akakhuluma ungizwisa ubuhlungu uhlengezela inyembezi ngithi hayi mara Bafana man kusho ukuthi namuhla vele iChiefs neSwallows ngiyibukela ngingedwa uhambi nami. Ndoda ngizokwenza iplan bra uthi unamalini ne100 rand bengifuna ukuthi sihambe soyi2 njengoba sihlale sivaya soyi2 sihlale phansi sithenge amabhiya siphuze sibukele igame. Ngizokwenza iplan. Ngithi uzokwenza iplan njani ndoda ayimukela isimo sibi kusho ukuthi wena kumele nje uyolala ungenzeka uzathi mawuvuka uvuke right yabo uhamba uyolikhipha lezinyo ngomsombuluko. Athi mina ngizolikhipha njani insini sivuvukile? Ngithi insini sivuvukile ndoda ngiyakutshela kuyabheda. Ndoda ngibona ukuthi yazi isimo sabafana sibi ene mina uBafana ngimazi kungumuntu wama-jokes. uBafana omvakashele ungagcine usahena zonke izinkuni nikape nifake endlini solo abhizi ngengevu kodwa lelo langa nje isimo sakhe mdabe sibucayi ndoda akakhuluma ngizubuhlungu yabona. Ngithi no Bafana ngikushiya mfana ngoba manje sengizubuhlungu nami ulalanga nokulala. Hayi ngicela ukuvaya nawe bra. Lithe mama ngithenge ama-Disprin ngaphuza ama-Disprin ngizoba right yabo. Hayi ngivaye naye hayi singene esitoro sasengasekhaya le kaGabriela bo my friend athenge ama-Disprin akaceda kuthenga ama-Disprin ngithi mina uzobuyela ekhaya kubo ngithi hayi shap Bafana sa bra ngisakhona ukulinda ba cela ngena nawe ekhaya kini yabona ngiphuze lama-Disprin bese ngendlini bra ngithi hayi no akunankinga bra ngizokuhlanganisela amanzi asifike endlini uphuze ama-Disprin phela nawe yekela kukhala yabona yekela yabona lokusola uhawulisa yabona hayi man nalokugula kuzayinika amandla man zicinise. Eshe ngimbona ukuthi angisho njalo uyafuna lokungiphendula but manje nalezinye ngathi libuhlungu vele solo ukhala ngokuthi liyafutha. Hayi masifika endlini siphambana nababa uthi baba ningalivali igarage ngisayolanda ijeke yami kalukhele wayiboleka baba ulikhele ngithi hayi no mathayima ngeke hayi ngithi angilinde egarage ndoda ngikhele amanzi uzophuza iDisprin yakho. Hayi mangibuya ekitchen namanzi athi Bafana ya lento le uphethe ama 2x2 ngithi hayi leyo i-adhesive metal glue. Athi ngani ngimnike manje ngithi phuza iDisprin yakho ngizakuchazela. Hayi aphuza iDisprin yakho. Ngithi hayi baba uyisebenzisa kuma metallic product njengoba lungisela abantu imoto kwezinye izinto nje ifuna ukuthi ipheshwe phakathi noma ngulama pipe amancane lawo ekhopha emotweni unokuwahlanganisa ngale metallic glue. Athi usho ukuthi mangavala nezinyo ngoba izolo bamkhanyisa nge-torch yefoni babona ukuthi linembobo ene futhi likhrekhile lezinyo so uma ngingafaka le metallic glue yenu le usho ukuthi ngeke ngilunge ngithi hey ungaqala uyenze lento leyo. Le glue le baba uyisebenzise emotweni kuma metallic parts emoto yabona. So awungayifaka yenzelwanga emlonyeni yabona ngoba uma ungayifaka emlonyeni kuyoba ukhonkolo nje ivele iqine same time la uyifake khona kuba ngathi vele soshiselile yabona bo welda. Athi serious ngifuna lento leyo izinyo lami angisho likhrekhile futhi linomgodi. Ngithe Bafana ngabe uzokwenza lento leyo mina ungangifaka. Athi
imixwe njani manje ngoba lama tube ale metallic glue i2 imixwe njani ngithi angazi ndoda angifuni mina ukudirect ukuthi wenza into wrong into ezakwenza ufe ngoba lento manje what if uthi uyayifaka ithinte elimini manje ndoda ungayenzi lento. Hayi nichubekele ngene endlini ngifuna ukugeza phela ukuthi ngifike ka smart igaming akaqala. Man mangisolo ngidinde yabona ngibilisa igedlela lamanzi. Solo ngiyabona uyahlanganisa lapha. Ungiphathele spoon. Hey ngicela umntana sekhaya omncane Mbali ngithi Mbali awuphonsa ispoon lapha. Angiphonzele ispoon ngimniki. Athatha ispoon ngathi uvele soyihlanganisile le metallic adhesive glue. Ayafake lapha ezinyweni. Ayiceda valelisa. Shop. Hey, angifike lapha ngithatha iglue yababa ngiyibisele angifuni ucabana noMathaya. Hayi, libili igedlela lami lamanzi ngigeze ngihambe ngeka smart. Ngigcoke vele le two piece yami yedikisi yabona ne All-Star yami phansi. Yabo, hayi mangifika ngihlale phansi ngiqale ngokuthenga two lapha ka smart. Yena uthi akungakafiki na half time. Nanga ngena Bafana. Angena ungena social flat. Choficho. Ngithe nami Bafana kusasingilo Bafana engimaziyo lona Mosi. Lithulile boy. Ngithi hawu. Selithulile boy masinyane kangaka. Yakutshela bra mina ngubani kanti. Yabona le adhesive glue ekhayini. Kumele ungitshontshele yona ngizosithengela mina. Malivuka futhi ngiyayifaka. Izinyo nje laze lavuka nje ngiyayifaka. Ngithe ndoda. La ngiyaphuza la ngithenga amabhiya phuza. Manje yendoda awusabi ukuthi ngaphela amalanga la kube inkinga usho ukuthi lento oyenzile i-right ukuthi ufake i-metallic glue emazinyweni. Akufanele right ngiyakutshela bro. Naye-ke ugcoke i-two piece yakhe yedikisi ne-All-Star wadlala nesigqoko sakhe selokhanja sedikisi. Ngithi bro ubuke ku-smart ihlala phansi asiphuze. Hayi yadlala vele isawulosi ne-cheese abayadlala. Yaphela igame semakhaya uright. Sesibambe iplagi kancane yabo. Hayi umvalelisa endlini. Hawu. Izolo ngiva bathi hayi kubizwa iambulance. Ekuthiwa belifutha athakakhafula igazi. Kwamele kubizwe iambulance makafika elokhanjana eGlenmore clinic. Wathiwa hayi lesimo sibi kakhulu kuthiwa bathi bamkhanyisa ngale ipoporo nalamathoshi akhona lamanesi bathi hayi konakele into eziningi la ngathi kumele akhiphe wonke umhlathi. So namanje nje ngicabanga ukuthi ngiyomcheck embuleni ngoba hayi bathulele khona bathi kufonelwe iambulance kwathiwa iambulance uma ingakafiki kungakapheli hour ngenzeka shone lo muntu ngoba naye bathi uma nje akhuluma bathi bese kuphuma igazi lamlonyeni. Hayi